Gogo yegera hano mavuta y'Uwiteka kumanukire kuri Bunyoro kandi uko waje ntazaba ari kutaha. Yaravuze ngo uko waje ntazaba ari kuzasubirayo. Imana gukiza uburwayi. Ndagira ngo twumve iki kintu neza tubashe kwinjira muri iyi njyana tubyumvane neza. Ahantu yaravuze ngo Imana imukijije uburwayi. Ese koko uyu mupasiteri anavuga ngo Imana imukijije uburwayi koko yagiye ari muzima, yagiye akomeye, araririmba, arahimbaza. Umuryango wa Gogo ntago wemereraga manager yuko Gogo ajya muri ibi bintu. Manager wa Gogo bari baramubujije, Gogo ba famiye yiwe iramurwanya ikagirwanya impano yiwe, manager we arahatiriza. Slim Jesus. Abantu barapfa agasigara ibintazi bakubwiraga gutyo uko ngo ari ukunyaha mbega. Imana yaragutoranyije Gogo, Imana yaragutoranyije. Bakavuga bati umwanya murumuna wawe yapfuye yaba ari wowe uza gupfa, akaba hari uko byibaza nkavuga murengewe nibone y'ibingibi biza kubaho akaba ari we wasigaye. Nyamara uburyo bampinga banansuzugura niwe bari kuzajya banamutinyira noneho uko yaremwe bakamwubahira uko yaremwe, ntibari kuzajya bamwikoraho nk'ibyo banyikoraho. Nkavuga nti ndamutse nanapfuye mvuye no mu mubiri ntinava mu mubiri ukomeze gutya abana abandi ni muri make ababyeyi banjye ntibaragiye, ari uwitwaga ngo ni muzima aragenda ndasigara gutyo. Niyaza gusigara wenda yari kugira n'icyo asiga inyuma nk'uko basize ababyeyi. Muri make kubera gutotezwa n'abakoreraga n'abo wabagamo byatumye wifuza no gupfa. Nkavuga yabaga navaga no mu mubiri wenda baruhuka bo bagasigara amahoro. Mubonye video yabanje y'umukobwa yabivuganya agahinda utwa Gogo Gloriosa. Mwabonye video n'amashusho nijwi ririmo agahinda. Video yakoze ababaye mu bihe byashize ubwo yarakiri mu mubiri, yarakiri muzima. Ubwo rero uyu Gogo Gloriosa twamenye kubera indirimbo yitwa Blood of Jesus. Kuri uyu munsi twamenye amakuru, manager yasohoye amakuru guturuka mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda ko Gogo Gloriosa yitabye Imana aguye mu bitaro byo muri Uganda aho yari yaragiye gukorera igitaramo kivuga butumwa. Uyu mukobwa w'imyaka 39 rero abantu benshi mwarimo mumuzi, reka tubonereho twihanganishe umuryango wiwe, inshuti n'abavandimwe, abanyarwanda muri rusange bakundaga ibikorwa byiwe. Turabihanganishije tubafashe mu mugongo. Iyi nkuru ivuga ko rero uyu mukobwa Gogo Gloriosa yitabye Imana. Abantu benshi mwabivuze ibintu byinshi bitandukanye, ibihuha byinshi byatambutse. Bamwe ngo ni amarozi, abandi ngo ni igicuri, abandi ngo ni umutima, abandi ngo yagambaniwe. Mwabivuzeho ibintu byinshi bitandukanye, ariko amakuru yatanzwe na manager wiwe yavuze yuko uyu nguyu Gogo Gloriosa Yasize afite uburwayi, yarasanzwe afite uburwayi bw'igicuri. Uburwayi bw'igicuri nyine murabizi, iyo ni indwara isanzwe abantu benshi murayizi, ni indwara itoroshye. Ubwo rero uyu mukobwa Gogo Gloriosa akaba yari yaragiye mu gihugu cy'abaturanyi, yavuye mu Rwanda na manager we n'abandi bari bamuherekeje kuwa kane w'icyumweru cyashize nibwo bagiye gukora igitaramo mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda. Bagikoze icyo gitaramo kwa gatanu no kwa gatandatu. Ubwo rero umunsi ukurikiyeho Gogo Gloriosa nibwo yagiye mu mujyi Kampala. Ku cyumweru yerekeje mu mujyi wa Kampala kujya gusinya amasezerano uyu Gogo Gloriosa yo kwamamaza muri company runaka, yo kujya yamamaza nyine ibikorwa byabo, ma business yabo. Ubwo rero nibwo bagezeyo, bamaje kugerayo, bari kujyayo manager abona Gogo nameze neza, n'abandi bari bari kumwe babona ntabwo ameze neza nyine. Ubwo rero manager n'abandi bari kumwe babonye urushaho kuremba, bahamagara famiye yiwe baravuga ati ariko Gogo ntabwo ameze neza. Bakati ni bisanzwe kuko bari bazi uburwayi bwiwe, bari bazi ikibazo afite, bari barabigize ibanga. Nuko
bavuga yuko ari buze kumera neza, buze kurushaho kumera neza. Babona akomeje kurimba, baragoragoza biranga, babona akomeje kurushaho gutitira, kugwa hasi, aratitira bikomeye cyane. Nibwo bamujyanye mu bitaro bya Kampala byari biri hafi aho ngaho. Amakuru manager yatangaje ubwe yavuze ko akigerayo bakimugeza mu bitaro nta masaha 2 yashize Gogo Gloriose yitaba Imana, aratabaruka. Mbere yuko dukomeza aya makuru, reka tubereke iyi video. Ubwo yari ari mu gitaramo, hari umupasiteri wamusengeye. Mwumva amagambo yakoresheje muri risengesho yakoranye na Gogo. Gogo ira hano, ira abarindi bari kuririmbira hano, kandi imbaraga z'umwuka wera zibane nawe mu izina rya Yesu. Amavuta y'Uwiteka kumanukire kuri Bunyoro, kandi uko waje ntazaba ari gutaha. Imana ikongerera impano, Imana ikongerera ubuhamya, Imana igukiza uburwayi. Kumva icyo kintu umupasiteri yaravuze mu kumusengera, mu kumuhanurira uburyo mwabyumvishemo. Yaravuze ngo uko waje ntazaba ari kuzasubirayo. Urumva muri ubwo buryo abivuzemo ko yaje ntazaba ari bwo buryo azasubiramo. Iki kiganiro kuri cano bagishyizeho kimaze iminsi 2. Nyuma y'iminsi 2 nibwo twakiriye amakuru y'uko Gogo yitabye Imana. Gogo ira hano, ira abarindi bari kuririmbira hano, kandi imbaraga z'umwuka wera zibane nawe mu izina rya Yesu. Amavuta y'Uwiteka kumanukire kuri Bunyoro, kandi uko waje ntazaba ari gutaha. Imana ikongerera impano, Imana ikongerera ubuhamya, Imana igukiza uburwayi. Ndagira ngo twumve iki kintu neza, tubashe kwinjira muri iyi njyana, tubyumvane neza. Uyu mupasiteri yaramuhanuriye, aramubwira ngo uko yaje ntazaba ari ko azataha. Urumva amanura ari mu gihugu cya Uganda, uko agiye gutaha, urumva agiye gutaha hatashye mu Rwanda inkuru mbi. Iki kintu mucyumve neza, mubakibazeho. Iki kiganiro cyari kimaze iminsi 2. Urumva rero nyuma y'iminsi 2 ngo twakiriye amakuru mabi, inkuru mbi yakababaro mu Rwanda yuko Gogo Gloriose yitabye Imana. Murumva rero ubwo buryo bwa nkuko yagiye ari muzima, agiye gutaha, nyine ari ibibazo, murabyumva. Dukomeza kwihanganisha umuryango wiwe. Ndagira ngo mubanze mwongere mwumve iki kintu. Gogo ira hano, ira abarindi bari kuririmbira hano, kandi imbaraga z'umwuka wera zibane nawe mu izina rya Yesu. Amavuta y'Uwiteka kumanukire kuri Bunyoro, kandi uko waje ntazaba ari gutaha. Imana ikongerera impano, Imana ikongerera ubuhamya, Imana igukiza uburwayi, Imana igusubize, Imana iguhanagura. Ahantu yaravuze ngo Imana imukijije uburwayi. Ese koko uyu mupasiteri anavuga ngo Imana imukijije uburwayi koko? Imbere yuko gugagezwa kwa muganga habanje gutindaho gatoya, bari kubaza famiye bayimenyesha uko ameze. Iki kintu kirababaje cyane, kirababaje. Urumva nyine yagiye ari muzima, yagiye akomeye, araririmba, arahimbaza, arahanura, ariko hagiye gutaha umubiri wiwe, hagiye gutaha. Ni ibibazo, ni inkuru mbi, hatashye inkuru mbi mbese mu Banyarwanda. Hatashye inkuru mbi, ni ikintu kibabaje cyane. Imana imuyiruko ridashira. Ariko se uyu mupasiteri ubu buhanuzi bwiwe bwari bufite icyo buvuze, bwari bufite ikintu bwahishuraga cyangwa? Uyu Gogo Gloriose rero amakuru avuga ko na bwa mbere ajyayo nabwo yageze ameze nabi, yavuye mu modoka ameze nabi, bakabona avuyemo nyine kubera nyine uburwayi. Murabizi abantu bafite uburwayi nako muri rusange, murabizi hari umuntu ugira mu modoka cyangwa se mu rugendo runaka rurerure akaba atameze neza. Bwa mbere agera no yageze atameze neza, ajya kwa muganga, agerayo ngo yahwereye atameze neza kubera uburwayi. Ubwo rero yasubiyeyo, nibwo ubuhanuzi bwakozwe, hahita hasohoka iyi nkuru mbi y'incamugongo ivuga ko yaguye mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda, yitabye Imana. Nubwo ibi byose byabaye, ariko umuryango wa Gogo ntabwo wemereraga manager yuko Gogo ajya muri ibi bintu.
manager wa Gogo bari baramubujije. Gogo famiye yiwe iramurwanya, ikagirwanya impano yiwe irabirwanya, manager we arahatiriza. Sinzi niba uri kumva icyo kintu ko famiye ya Gogo itashakaga ko ibi bintu bigera kuri uru rwego. Mbere yuko ngera ku bintu byinshi, reka nze mbakinire aya majwi y'umuntu umwe mu muryango wa Gogo na manager wa Gogo. Halo? Ndakumva. Ndikukubwira ni ko nshaka ko twumvikana ko ari amafaranga miliyoni 2,300 yo kumugeza mu Rwanda n'igihe nyene ko natayabona mwamfashije tugafatikanya ko ndimo kwemera gushaka miliyoni. Umuntu wabo. Ubwo nuko nguko. Halo? Yewe umuryango uvuye ahangaha. Bashaka umuntu wabo. Bamubaza ngo nimba umuntu wabo. Nuko yahagera. Suzi ko yahagera. Nshaka kuno yahagera dore niko bansize bambwiye. Rezo ko zirimo gucikara. Halo? Ndakumva ariko. Uri kumbwira? Ndakumva. Urimo kumbwira ngo? Ndimo ndakubwira ngo umuryango urahavuye. Umuryango urahavuye ushaka umuntu wabo. Yego. Ushaka ukuntu uhamugeze. Ese mukecuru mwatse tukumvikana nkashaka miliyoni. Ni mwatse tukumvikana nkashaka miliyoni. Nzabivuga nahageze. Ko bagiye. Ese mukecuru ubwo miliyoni 2,300 nabikura he? Kubizi ko akantu kose twasangiraga. Mukecuru kubizi fanta yabonekaga tukayisangira, ubwo murumva nakwisinyaho miliyoni 2,300 ngiye nyine. Uragira ngo dukoreho iki? Nagira ngo mfashe ubambwirire hanyuma mushake miliyoni 300 nanjye nshake miliyoni. Babyanze? Kumushyingura se si ibyacu. Kumushyingura ni ibyanyu ariko byose. Kumushyingura ni twebwe. Birumvikana ariko byose twanafatikanya nta kibazo. Byose ndashaka ko tubifatanya. None se baramumana yatanze. Muzane baramushaka. Nyine baramumana atanze amafaranga. Mwabyumviye yuko rero umuryango wa Gogo na manager wiwe hari kuba kutumvikana ku kintu kijyanye n'amafaranga asabwa kugira ngo umubiri wa Gogo ubashwe kuvanwa mu buruhukiro bw'ibitaro byo muri Uganda uzanywe mu Rwanda babone uko bawushyingura mu cyubahiro. Ese mwumvisha amajwi ya mbere mwumvishije naya ngaya. Gogo yavuze ko mwabyumvishe umuryango wiwe bifuje ko apfa nawe akagera habyifuza ko yatabaruka, umuryango wiwe utamukundaga noneho habayeho gufatwa kwaya majwi, umuryango we udashaka kumvikana ngo umubiri wiwe ugera ahangaha mu Rwanda. Ubwo rero ni ibintu bicanganye, ni ibintu bikwiye kwibazwaho. Gusa amakuru hari nayuko ntago yizewe 100% nubwo yavuzwe na manager wiwe ko Gogo yazize igicuri ibintu nk'ibyo. Ubwo andi makuru tuzabaneje kuri Slim Jesus TV. Tibutse gukora subscribe, like, share na comment.